Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kugcine Kumshubele omunye wabalisi osolwa ngokuba ingxenye yamadabuka emgulukude obesekhathazile ngokuhlukumeza abafundi base e-UNIZULU edlangezwa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bajabule bajula abantu bezwa indaba zokuthi banje umunye wabalisa obesolwa ngokutshontsha izinto zabafundi. Oba bekhala kakhulu ngabafundi ntshontshelwa izinto bephinde bedlengulwe iqembu elizibiza ngamadabuko. Omunye wabahlali uvezele indaba lapha ekhasini leka Facebook ubongani ekhonze ekhaya Ndlanzo the nasi esinye esezigilamkhuba esesiqede abafundi e-UNIZULU. Abantu bazijabulele kakhulu lezi ndaba zokubanjwa komunye wosolwa ngokuba ingxenye yale mgulukude besiqedile ngokuhlukumeza abafundi kusona isikhungo sase e-UNIZULU. Abantu bajabule kakhulu badlulisa izimvo zabo lapha kuma comment. Umabhiza ndaba zezwe Ndlanzo the umeke wavela enkantolo nje wafaka isicelo sebail vele uzoyithola ibail. Kubhlungu ke lokhu esekubonayo eNingizimu Afrika ukuthi umthetho uvikela izigilamkhuba. Sibusiso Khambule uthe ngabe kungcono kube ngibona umzimba wakho bese khathazile lo muntu. Usiphindile Mhlongo uthe hawu kodwa Nkosi yami leli jongo liye uneli Nelzi Khozwayo uthe hawu kodwa itrauma engaka ingane zidlengulwa uyena lomlisa sengathi engabolela ejele. Ukukhule KM Ndlanzo uthe akafe sezikhathele izigilamkhuba ezihlukumeza abafundi. Bafethu ke lezi indaba ezibajabulise kakhulu abantu. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengivuma kanje ngithi awungibambeke evidweni elandelayo.